ngathi kani ngathi xoxa ifuna ngawo andaphumla ngasile ukutya ndathandaza kukho amadoda amadala kukho tata abadala nge-age ndaphuma ku-7 days 6 days dry fasting ndafowunelwa ngumfundisi wathi there is a big revival esobanakele okabini you are one of the speakers zimileke umntwana i-22-year-old igcwele posteni nabantwana nabotata abadala ndandiwayela mncinci kwaba bantu ngedethi yakweshumayela ngathi izawufika loni ayilinda nge-first aid ngafika idethi yam ngafika ndikwamkise mntwana zulu bayandihleka abantu bathi utheni kakhulu ndibhitye ndilithanda ndifuna into zezozulu uba navuswakale noKristu funani into zaphezulu ngoba xa ufuna ezomhlaba ziyaphoxa kodwa bathi abaningi iminyaka belinde umtshato kodwa abantu iminyaka befuna imisebenzi abafika amadoda ayiveli imisebenzi asiveli imoto kodwa sasezulwini asiphakhe siyahla kawusifisa siyahla kawusifuni banavuswanayo funa into zaphezulu xa uyazi kweyisile yakho osifuna isithuthesi so Paul wendoda lebathula inhliziyo kodwa ufuna uThixo inhliziyo yakhe yayinespeed ngomuntu ozosifundela ezinhlangeni yofesana namadimoni ufesana nabakhithi cela ngibambe ukuthi bangenza ithetha naye safanele phela kakhulu kubalekile ufuna uthetha lento kondenza uthetha why Paul xa efika ezinhlangeni uPaul wenyulwa uThixo abazali bamamkela ungasebenzeli kwamkela ngabazali abazali bamamkela emqalekeni ungayithandi le nto futhi acceptwa ngabazali baba kuba lapho sawubone ukuthi umuntu wamthatha umbusi kama ndoto endoda iyafika msawubi ileqa abantu wayithatha baba naye unyuke nayifika ayazi ngendlela esikubamba ngayo ayazi ngendlela kwayifuna nje umkhosi akayisakundoze bandla wayithatha ukuthi futhi unombizi ukufana nolwawe lahlala ngenye imini umuntu wayehlala umuntu from time to time uyafika baba but uzwayifuna uyazi nokuphila kanjani uyiqonde ngoba ngeminye usazawukhosa ngoba from time to time ungcwele uyavisithela ibandla and xa efikile uphethe into zabantu washimangcwele bathi ngabakhulu loPaul noBarnabas bebeke babheke ezinhlangeni yaqala nje umhlaba yaqala nje akithi amadoda lamandla bavangele nikana babona hathana ibona njengani yes Lord ixaso loqalekisa umthomelo nomzimba kalota ivusa abantu senze imangaliso sebenza namandla njengoba baseKorinte ukufika kwami eKorinte abazalwane azange ngifike ngiciko awuthetha ndafika kuLinda ngathi ngoyika nento ndithethayo ngathi thetha umuntu oyikayo kodwa yonke into endithethe ngiyikhatha ngamandla ungafuna ucikoza mani usibize zonke office ngembeko kodwa khona singisuke safuna abantu bezwe ngoba abamacela ubhizi kwasecawe ushwaya ibhayibheli ushwayelayo la into ebangela insindiso ukina abantu kufanele naye konzweni yamakhaya kokwabo kukhokhe forms abantu becawa basiyona into ufuna pha andifuthi interface yami zawushwayela naleya ifuni lapha emveni kwabo naphakama xa befunda bathi njengoba uyawuvethana umhlabathi waza monyana akhe kuphela kumzimba ndathetha ngaye ngakhomba kuyo ngathi noba ngingangaboni usebhayibhelini ndizele emoyeni nomuntu athethwa ngaye ngagqiba abangishumayela ndahamba nabo endaweni benikuyo umuntu elemameni wathi hey ufile ushumayela kodwa impilo othethe ngayo wena ithi manje kulandele tifile ndlela oshumayele ngayo kodwa indlela othethe ngayo ithi kundisa kuba bakho
uThixo sikhonza ngabantu. Yakuthengiswa insimbi zekobo. Business. Uthixo sikhonza ngabantu senzo ngale maqoqo. Njengoba abantu bebhadula nje be-enjoy yakho. Uyamthisa. Athi zonke ufuna ukuba umhlobo uzamela wasisiso. Alesandile noba benifikiswe inamandla but ngenxa yesisu ekwazi ukucompromise ngoba eyivinto yenyama. Nangokuthi akupholo shumayela inyaniso engcikuthengiswa kulo muntu utyangazi zithike. Umuntu uthengisa kakhulu. Kwathi babhala igama lakhe encwadini afunde emveni kweminyaka. Wathi umuntu omlumkele uAlesandile umkhweli wekobo walifisa ubuhlungu kakhulu. Yayi alifuni lokho yokumuntu athi kuphume ngaphandle athi ephezulu